ikomeye imbere yayo ifata imisozi ikayigira amataba ikomeye imbere y'Imana ifata imisozi ikayigira amataba oya nta gikomeye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa ikaze mwebwe mwahisemo gukurikirana ibiganiro bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Turabaramukije amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze tubifuriza kubana nyamugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ni Prote turakingiwe ngarutse muri kino kiganiro cacu ciza cuno munsi. Ikiganiro kiza kuba kigizwe n'amatazirano, indirimbo zo guhimbaza Imana uko bisanzwe. Murazi ko inyuma ya kamera mba ndi kumwe na Wizo B, ariko kurundi ruhande ndi kumwe na Gwagwaruka. Dukunze kuba turi kumwe muri uno mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira. Reka dutarika ibiganza turamukanye tuvuga tuti shalom 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 shalom. Nuko nabatuza kuba dutera amanyerero, nawuze ku mutumire wacu mu kutwandikira muri comment, mu kutubwira aho dukurikana uherereye, tubwira indirimbo ziriko ziraguhezagiriza arizo indirimbo wifuza ko runo Gwaruka twogaruka hano kugira ngo dushobore kugusubiriramwo. Ivyo biremewe uratwandikira. Nuko rero Eliane ndabona yiteguye kugira ngo ace atuyobora muri uyu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira. Eliane tuguhe ikaze. Murakoze cyane.
watuja ukijuduhetse mana wabanye na nushimwe mana waraturize watuja ukijuduhetse mana wabanye na shimwa mana mana waraturize watuja ukijuduhetse mana wabanye na waraturize mana watuja ukijuduhetse mana wabanye na nushimwe mana waraturize watuja ukijuduhetse mana wabanye na shimwa mana mana waraturize watuja ukijuduhetse mana wabanye na shimwa mana waraturize watuja ukijuduhetse mana wabanye natwe. Umucunguzi wacu ariho, umucunguzi wacu ni muzima, atuzigamisha ubushobozi bwiwe. Ariho, atuzigamisha ubushobozi bwiwe. Ariho, umucunguzi wacu ariho, umucunguzi wacu ni muzima, atuzigamisha ubushobozi bwiwe. Ariho, atuzigamisha ubushobozi bwiwe. Ariho, umucunguzi wacu ariho, umucunguzi wacu ni muzima, atuzigamisha ubushobozi bwiwe. Ariho, atuzigamisha ubushobozi bwiwe. Ariho, umucunguzi wacu ariho, umucunguzi wacu ni muzima, atuzigamisha ubushobozi bwiwe.
ariho atuzigamisha ubushobozi bwiwe, ariho
imbere yayo, ifata imisozi ikayigira amataba. Oya nagikomeye, nagikomeye imbere yayo, ifata imisozi ikayigira amataba. Nagikomeye imbere yayo, ifata imisozi ikayigira amataba. Nagikomeye imbere yayo, ifata imisozi ikayigira amataba. Oya naco nagikomeye
nanyuzwe n'ubuntu bwawe mwami urakomeye kuba ndi yombi kesha wowe urakomeye nanyuzwe n'ubuntu bwawe mwami urakomeye kuba ndi yombi kesha wowe urakomeye iyo ndyamye ubyuka ndinda nawe muri wewe harimo ubuturo bwacu iteka iyo ndyamye iyo mbyutse iyo ngenda ndindwa nawe muri wewe harimo ubuturo bwacu iteka nanyuzwe n'ubuntu bwawe mwami urakomeye kuba ndi yombi kesha wowe urakomeye nanyuzwe n'ubuntu bwawe
turindwa nawe muri wewe ari mu buturo bwacu iteka. nuko ngo ndanyuzwe n'ubuntu bw'Imana nawe aho uri ndazi kunyuzwe n'ubuntu bw'Imana. Dushimiye bano barindi twateramanye, ni hano kino kiganiro kice kirangirira, ariko dushimire nawe wadukurikiranye, dushimire wari mu ruhande rw'amasanamu, twabanye neza cyane, tubikibanure tubipuriza kubona nyamugira ibihe byiza, ariko tuvuga tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.